Kublai pi baro kiba pet yakani ko kubor upet ngo cable news. Kimat berkongsan mentah katayo kilong. Menjur ke sarkar jala bantit cakabiang ban penhe ya ke Shillong bat Baljak Airport. Ladai kurim jonga itu dihablet jail bat ngan Hershuki kum UMP ke Raja Sabha. Ong Dr. W.R. Kaluki. Ya kendo kinoyalam ke KSU ya ulat halor ke hinyau teli kimat badang sateng. Dap semam ke Shillong Airport bagi noyalam sing halang ban persya ya ke jingwan unong yalam ke seng Hindu. Syakam South Park proposan ngut kinong didrop hagini ke sansnem pentip USP ke East Khasi Hills District. Shen ke jala kan sayuk no dekat ling sun ke bahe ong ubak senya halang dhar. Bat dawa gibakamai deke tup na ke sarkar bat aino da ke individual permit. Kakenhun Menteri jangka sarkar jala kabalai kendo hagas ngibalang jangka tayo kala ajing menjur ya ke jing terwa bantit jakabiang nak bentaban snapen he ya ki art liki katling sun hak jala ke Shillong Airport bat ke Baljak Airport bat kala rairu ban pentri kamno da ka QR code hakim arba per ki bade da tenat excise ke jala ban tek lakam ya ke jing latu jangka khajna. Habai keren bikinong pathai kubor hadian belawai ke jingelang jangka kenhun menteri. Menteri rang ba ke jelau Konrad Kongkal Sangma ulong ba ke kenhun menteri kala shime karai ban peniat cakamat ban sedang ye kikam kijam ban tiat jaka naga benta kakat lingsun Shillong Airport. Ban ke sarkar kala rairu ban pana ke jingbet na ke Directorate General of Civil Aviation. Hadian kakai phot sarjamin ke bakat do ke bapeni ke jingla ban penhe ya kani kakat lingsun ban wan hiar ki lingsun ki bahe. Ulong bakalong ke bakongsan bandan ke jing trelang na baro ban la ban penurlong yang ke jing temu kenang ban la ban ra ke jing kala ha ke jela ha ke bedai bat ke Baljak Airport Menteri rangba ulu pentip ba ke jing kran ban thiat jaka ban penhe ke Baljak Airport ru kalaya chakman ka jing itu ke jaka da ketenat revenue ke office deputy commissioner ru kalaya chakman bat gledap ai ka kai pot ke beningkong Hendrik Airports Authority of India kam shimlohun satya ya kene ka kai pot kumta ke jing ben ka kai pot ke bapnia kalaya chakmat menta. As you are aware that we have been facing a large number of challenges and previous technical reports had made it quite difficult for us to actually go into the feasibility of expanding the airport, but after doing a study which was sanctioned by the state government last year to do a LIDAR survey of the entire area around the airport, about 20 square kilometers was studied. And this is of course being done with Airport Authority of India on board. We are happy to inform that we have been able to come out with few options where in the existing airport itself, we should be able to extend the runway, which would make it feasible for at least the Airbus A320 and the Boeing 737. 737 is it correct? Yes, sir. Boeing 737, which is about 180, 170 seater aircrafts. In layman's term, basically the Indigo flights and the SpiceJet flights that we normally take. So this particular study and this particular master plan and this implementation should allow us to make the landing of these aircrafts feasible in the existing airport that we have. Of course, there are certain more clearances that are required. Further discussions have to be done with Government of India, especially with DGCA and the Civil Aviation Ministry. So we are on the job. It is still at, you can say the process and the planning stage is still on. But the initial report that we have seen today from the Transport Department is very encouraging and very positive. And we are hopeful that we should be able to take this forward. But as I said that I will not jump the gun right now. We will only come out with a detailed press note and all the facts once we are able to clear all the clearances and meetings with the DGCA and the Civil Aviation Ministry. But since this was in the agenda and since we discussed this and since it's a positive news for all of us, I thought I would share this with you that after the meeting we had, we are
quite hopeful that we should be able to extend the runway, and we're hopeful that if all the different aspects fall into place, we should be able to land the normal commercial flights, which is normally the A320 and the Boeing 737 in the existing airports. Hagawai pat kaliang ukonrat kongkal sangma uloong bagi sarkar kala menjur kejing terwa ban bono dagi QR code yakimar boper baladia daktanat excise. Uloong bagani kenyarap bakaban bot dia na kejing peniat jeng bitor kenang bantip yadan kanu kejing lat bean jeng kajana. Bat ulapan pau kejing kemik lenti bagani kesenjam kan kentiu hapadeng san bat shipau na kesispa. Kejing penmik kajana. Bat kejing tem kejing lat bean ki kajana dak bapendan kam ya ke QR code. Ukonrat kongkal sangma uloong ru bak sarkar kala menjur kejing terwa ban aino dak composite license shagi hotel. Ban bo ya ke bar ne kejaka syong di ikiat. Namar kumbalong berskata la daga hotel Grand South League Bar la ne South League Restaurant ken hak ban syem hadu South League ki license. The first rule that we have changed and provisions that we have brought in is for the concept of what we call a composite license. This is being done in view of the different hotels and especially the 5-star hotels that have come up and that are going to come up in the future, to give it a more structured system. Earlier, the licenses that were given to the different hotels were based on the restaurant or the bars, which means that if a particular hotel had 4 bars or 4 restaurants, then they would have to take 4 different licenses for each of these different restaurants or bars if they wanted to serve license. So the idea is to give one composite license to the entire entity so that they don't have to apply for separate licenses. And obviously the charges for these are going to be higher compared to the normal bar licenses, and that is the amendment that was proposed today by the Excise Department, and we have cleared that. And so the proposal for composite license for hotels has been cleared today by the Cabinet. Also, we have cleared the proposal by the Excise Department to have a QR code based tracking system for the different products being sold by the Excise Department, which basically in simple terms means that every bottle that is going to be sold in Meghalaya is going to have a QR code tracking QR code on it. This will help us to track the entire journey or whatever you call it of the bottle, so that we know exactly where it had, which shop it was supposed to be sold, if there is any leakage in the system. So we'll be able to track this entire system, and we are expecting that this will have anything between 5% to 10% of impact on the overall revenue, and the leakage that we are seeing in today's system will be plugged by the use of the QR code technology. And this is one thing that we have been wanting to implement in the Excise Department, and we are happy that today this has been cleared by and approved by the Cabinet, and we'll take this forward. Member Jong Parliament Jong Raja Sabha Dr. W.R. Khaluki Hakasri Palai Jong Tayo Uladawa Badai Ban Pat Tokit Hakakan Hon Light Lord Halor Kajinkan Bakarukom Trekam Kamigalia Public Commission Service MPSC Kamlong Kabakut Basuba Batlada Kurim Kajong U Kabadai Kadukot Jong MPSC Kadon Kti Kadai Ban Shong Hapo Patok Batyala Diru Unhyar Shukino Kumu MP Kajala UMP Syekaraja Sabha na Meghalaya Dr. W.R. Khaluki haka arpun rotrik unai lor arhajar pusau ulapha ada kesiti syau menteri rang ba gejelau Konrad Kongkal Sangma bantung da kekenhun toket balai lut halor kejing kenok badan kajing bamiat bet haka Meghalaya Public Service Commission MPSC. Habakrani kelat patai kubor na kaliang Dr. W.R. Khaluki uliatu bagajing dawa bantung da kekenhun toket kelong namar ba ikurem jung u ikong korina lengdo ide kawai na prenggi dekat jong ke MPSC. Bat kejing syak kenok bam trai hok ke MPSC kala penja aburam ya ke yang kesem jung u.
Halor kania u Dr. WR Karluki uliatho buladap benekran be ikurem balada kekenhun toket kalap ikejing dan keti jong ikurem u Dr. WR Karluki kum UMP ukloy ban herskino bat ikurem ilong ibakloy ban chong along uliatho bakat kum ko hukum jong yang syari bahek do hakari ke Supreme Court la kedau ba prapunyo poinsan nak sispa kadai ka basyutho nak written examination bat kat ar poinsan nak sispa kadai ke personal interview. Bat kini ko hukum kami namar bagadan gijing lek thok hagijing terekam ke Assam Public Service Commission APSC. Bat habala toket bala syambo chairman ke APSC udan keti bat haduk menta udang dan along. Berhadian kini kamdan kawai pat ke commission hapo gari India ki banut baniat persya ek negarai jang ke Supreme Court. Kekumut happen ayu ke happen pensai ke namar apa pikir no namar ketang thok sosial buat go for independent inquiry ke nang ban yo agi cha tele di kurun jongai tu ti hab le jil mo tele tu patte kata ki ngang ong meneng ong what generalized it but side example ma pala ong wa prop point by the teaching minister talk about them day ngim tip to teaching minister la ag defamation case to na dum deng ma pala tu hab sis pa ku to na deng ma pala tu chief minister jil kumut dei belong kum to dei ben generalized. Please complete inquiry if possible within a month. The custom will maybe 2-3 months tip. Within a month will be better. Of course, Mrs. Nongala retire next month. Even then, the Supreme Court kala ay ruling 87.5% kadega 12.5% kadega personal. Balik ini kerja bagi lap kedon irregularities hak Assam Public Service Commission. Hado mentau chairman jong Assam Public Service Commission jong jil. Ye halor kani ka nongrim jong Supreme Court. Then ong mentau ada Mrs. Jong IB dile ate she have to be in jail. And they would should generalize corrupt. Pila on find out the you. Kiba pass mo. Like RTI MPSC have an IP. Then they would should generalize it ba obo corrupt. Namar ni hang ni ngi la supet ba no should generalize it. Not the point. So, no commission in the whole of India will dare go against this decision of the Supreme Court. Of course, they have their point in which they said that as if the question was corruption and all this was mentioned. Okay. So you see another thing is what I have seen these days is that every people are going everywhere, corruption. Now, like always the blame is NPP. And I find that this is actually it's only politics. If you have the guts, see Pala, what did he do? He talk on drugs and bring the name of Deputy Chief Minister. Okay, if it's wrong though, he will be poor by 100 crores. If it's right, the Deputy Chief Minister will be in jail. No? It should be like this, don't generalize. You find out, you pinpoint. And I'll tell you, we were speaking, me and my missus. She said, well, if they find I've done it, I'm ready to go to jail. And if the independent inquiry mark this today, so that we put this question, if the independent inquiry find that my missus is involved today, next day I'll resign as member of parliament. You please put it in the paper so that people will know. So that they'll know what type of substance, what type of man of substance I am. So this is what I want to bring to the press. I want that at least everything should be with facts, not based on hearsay. Hadian bakijing aipor ke Sarkar Jala ya ke Harijan Panchayat Committee HPC kalakutno bakin penpawi ke jing skau jongki halo ke jing terwa ke Sarkar ban pen kendria no eki sakawai pat ke jaka ke HPC kalapen pawi ke jing bamhun ya ke jing terwa jong ke Sarkar Jala bat kaladawa badai bandon biang ya ke jing yakran halor ke tai kamat. Chief Secretary ke Sarkar Jala ba DP Walang hak arpsantrik menailur arhajar arpusau ulalum de kejingelang bagi nongelam ke Harijan Panchayat Committee ke belawan bensenran lang de kinongelam ke Shiromani Gurudwara Parbandhak Committee SGPC ke Bana Amritsar. Habakran ni gelap patai kubor hadin gani kejingelang kinongelam jang ke SGPC kelihatu baga blueprint belaterwar ke Sarkar Meghalaya halor kejing pengkerja ikilai spa sopu artili kilong yeng na them metor Shah Cotton Road kedai gebam penhun pura.
kumta gedang kuak kapor banyok benekran bat kinong alam ke sarkar. Nagaliang ujak Mohan Singh ukan vina ulitho bagani ke jingelang kalong kumsi benta jong ke jingekran ke berang ya cakmat. Da ke bakadauru baka blueprint ke balapar ke sarkar kampat long ke bahun. Nomor kata kidang penpau katukani ke jing sokya bat ke berang don hapok ke jingekran. Bat kilaong bakiti kena baan la bane pembed no kam kloy. Habakeli ulaong halor ke jingwan senran kinong alam ke Amritsar. Ulaong baka jingwan yashim bentalang kelong namar ke jing sokya namar fisik kelawan arspa asna mencuan na Punjab Shashalong. Bat ki bahayang bahasem, bat ki jaka jungki keberan na Punjab, kumtala radan kino-kino kisi ka kanunu ke jaka hak pertai ki bamar jing ki jedan rengkat ban penpa ke jing teli jongki. Tak kepenrap ru baka jingwan kam de bantau, ya kanu-kanu ke jing kulmar. Mereka long tang banerap ke sarkar ban penbet ke jing hak rukam ke basuk, bat ke bayadai. चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने के लिए हमारा एसजीपीसी का डेलीगेशन पहुंचा है यहाँ पे अमृतसर से आए, हाँ पंजाब से, तो अभी मिले हैं और वो जो हमने बात रखा है वो गवर्नमेंट के साथ में रखेंगे और उसके बाद में फिर जो चीफ सेक्रेटरी साहब बताएंगे हमें. It's a part of an ongoing discussion which is going on, and the SGPC leadership comprising of the General Secretary Sir Rajinder Singh Mehta, the former Bhagwan Singh Sialka and Gurinder Singh, and myself, I am just an activist, Jagmohan Singh. We have presented our viewpoint, and it is still in infancy as to what is going to happen. So we are not in a position to share anything with the media at this stage. We are only saying that it's a very constructive meeting that we had, and we are very hopeful that this problem of the residents of Punjabi Lane will be solved sooner than later. It concerns us because these Sikhs have come 200 years ago from Punjab. Their homeland is Punjab. Their relatives, their families, their lands are in Punjab. So if a Sikh anywhere in the world is hurt in any manner, it hurts us. And it is to express our hurt that we come and express solidarity with them. We are not here to create any trouble. We are here to help the government to resolve the problem in an amicable and proper manner. It's not fully satisfactory. Therefore, we are raising some concerns, which is under discussion, and I'm sure that we will be able to iron out a good solution. We are coming from Sri Akal Takht Sahib, the highest temporal seat of Sikhs, and every issue may be arise in any part of world, then Akal Takht Sahib can intervene. Ka Khase Students Union KSU hakasi balang jongatayo kalali yakendo yolat kejala UCH Vijaya Shankar ban kerpat ya ban tuklar lembat ke Sarkar Pedeng ban pentrai kamno ya ke ILP hakejala ban pendamno ya ke CAA Arhajar Khat Khandai ban yada ya ke jat menteri ritpat hakejala bat kathan chatela mingi bat kiwei kimat jingdawa kibakongsan. Kinong yalam ka KSU hak arpusan terik unai luar Arhajar arpusau. Kilalet bene kendo yulat ke jelau CH Vijaya Shankar ban pha tuklar bag sarkar jela bag sarkar Pedeng. Halor kinyo telikimat giba ke jela kadon kam. Habakran gelat patai kubor na kaliang General Secretary ka KSU ba Donald V Thaba. Ulitho bag seng kalayo ban pensngo halor ke jingdon kam ban pentri kam no eka Bengal Eastern Frontier Regulations khat pras ba anyo pulai. Lani ke Inner Permit ILP habar ko ke jela Meghalaya. Kaseng kelepen senguru halor ke jingdawa ban pendamno ya ke Amendment Shaka Citizenship Act Arhajar Khat Khandai. Kanekaan ke bailat banwan buhai shnong hakar India bat halor kane kaseng kelakdo baga Meghalaya kakit ke jingkit ke bakya jong ke jingwan buhai shnong bean nadu pas sedang ka thama plat luat ke Bangladesh hagas nam Arhajar Khandai sbanyo puwei haduk kini kisni. Kumta ke KSU ke kerpat nulat ke jela bantuklar ke Sarkar Pedeng na ke benta ke senam Arhajar Khat Khandai. Kajing pendamno ya ke Citizenship Amendment Act kenang banyadai ke jat bendri trairi ke berit jong ke jela bat kathan chtelam ini. Ka KSU kalapha tuklar ru halor ke Indo-Nepal Friendship Treaty ka Khandai sepasan po habakran halor ke negamat. Uba Donald V Thaba ulong bakani ke treaty ke ailat ke jat bendri Nepali banwan buhai shnong Syakajala Meghalaya klem dabu iki kendon iruem kabakta apat ke syong suk syong san hakajala.
Kawai pat kamat ke ba kilara kamat ulat kalong halor kajingnya kajaput bat ke Asam. Ban betin lenti lang ke sorkar jengki arjela hapadeng kene kajingnya kran ban pen bat uput usam. Kamaradu mentai kejaka hakitan kaput kidan hapadeng kajingnya kan at. Ulang ru bahagian kesengi layo banyak keren banbo ya ke Central Agricultural University hakajela Meghalaya. Bat keseng kelapen snow balada kejela kan yo ya kene ke University hakajela kan yarap kejela hi hakibubun kiliang kamtam hakayo kam yo ajam. Halor kejeng penderong ya ke ketian kasi haka 8th schedule. Kile kentu yulat bancim kya bentuklar lang bak sorkar kenang ban la ban pen urlong no kene kamat. Bandalor kini layo ru menekran halor ke kenrum kenram ke MPSC kamtam halor ke eksamen MCS bat airu ikejing ajing mut ban penbha ya kejing trekam kani kesnat trekam sorkar kejuan kejungi pelong ni bangwan kalong ba hadin ba ni ba don kono da cepet shine nak yang ka sorkar jalan ka sorkar pedeng ka pelong ni di apa ban ni bisa lat musim lang ini dimak tiba ka isu ka abu ahmad ke isu Lai keren ya bentong dulu kamat kolong ke ba di banba jang ke beli trap la keren la kor ya yang nut ka kor kata ka de ka lain permit nilai keren nilai seni paya ka lain permit la pasong dulu ba dang hau arajar ka ndai ka sorkar ka assembly yang jela kala sim negara resolution ba di menteri kam ya ka yang jela ba penjuru ba la pasong dulu ba apa ya Manipur ke sorkar India kala apa ai ya lain permit o akaja lain balik ke ini apa ke jengki ke jemi ka tadi na tu sudah dai spa pusat apa Manipur ke jengki dalam setang akaja apa di nalor ka lain permit nilai keren dulu ya ke cipta jongka Citizenship Amendment Act ya ke jela ke jemi ai berkowe nomor kembali UEB ba ke jela ke jemi beri surat babun setang ini di OEA Labun sedang di beri di buan labang lagi sedih sedang tak sepak itu kita terdar di buan negeri di bawah di buan banduai sedang hanya kau beli terap abang lagi babun dicakap dibagi kiri mulut kelarit pan kalau kijong ki sedang dihab menilak resaki ini aku sosial bila pesno yu ba ya kasih ini dari kam dari dikai jongi yang ba kalau sorkar kalau bayar pakai exam ya sorkar peringkat exam di schedule areas atau Meghalaya. Dari habang ini pak kini non schedule areas ini dari non schedule ibun haji longway no arpa ini bagi primary criminal ibuna ba kini di non schedule area. Buat lagi schedule areas ini ibun haji kini di grill di Balabar. Ini yang berarti ba exemption di full exemption di Meghalaya badalong ru baru kami di notice. Mereka jumpa kalong ba ide bandwing no ya kan. Citizenship Amendment Act. Tinggal keren dulu Indo Nepal Friendship Treaty kemarin iba di Jawa Barat. Diberi Nepal bahkan juga kepala treaty gitu soi kepala soi ho yang terkait pasal ho pelong ye di karne peli di Jawa Barat apo ka kita jelas juni di dawa ba ya kami hanya ada beng no kita review sampai Indo Friendship Nepal Treaty men penduk ya ka menteri pelak no kami hanya nang ba kinomla diberi buan Nepal buan profesional ini aku ka jelas juni Kami kemat keba ni lah ya keren kadai jingnya kerja kapur lah kapur pada ke Assam ke Meghalaya akba ni betul yulat budi ban tuklar lem ban lenti lem ni di arti di sorkar jela wan di ladam pada jingnya keren nomor bagi bah haki ni kindia seniru bala jingnya keren kadon jingnya kan ini kapur meni ya progres hasil su kadon di temu yang Assam Marsna Surok di pan yang ke progres hasil di nakaling kasing ni persajur ya kata ban pesau yu nomor ba kata jibu ni ban Marsna ya kata betuni ya kata tribal state of 1972 kolong ban ailat ya ki tarai muluk bakin sensari daladi betum juru di Jakarta di bahap aku di lima ki bapir kin hap ya penjelam Meghalaya ni pesau bagi snong fasihi berang dan kepada jingkan baka Assam iban nyakran ka PSP ide ban hap apo ka jela Meghalaya sakoi kamat kadai ka Central Agricultural University ba nila kran na kapor sa kapor ban nila pesau yu ba kau arja sikau ka sorkar pedeng kalapan benar
Senano ya kata Central Agricultural University Kapu Meghalaya bakila Shimru Bajaka kamba Arspa Iker Kerjam Pulai di Boy District. Reproduksi hadir arajar kendai pikir benano Commission College of Agriculture benok affiliated ke Central Agricultural University Hangki Hapo Impal. Ini ngisong bola dengan idon lah kacang Central Agricultural University ke diarap hai di Longrep berpenjuru kan diarap di Samla Puli bergelong ruka lab Aikam Aijam, mat nimpu asu bersusah punya Impal dolar di luar rah. Di sakoi kemat keba nyikiran keba keduk kedai terus kembali keba keduk sakoi kemat kedai ke Jepurung ya keting kasih ya ke Cidul ke diri dengan Snow kamar kesorkan jelar kelapas resolution. Ya keba ide baka Jepurung keting kasih ya ke Cidul kalau buka LP hi nomor musuh Snow bet sudah bukan hak atas seperti ini ke examination di Snow ini ba examination musuh seperti ini sah di langsung di hap no bandai dai kadaling lat hap ban tentu ya ka sarkar padeng kadaling ino do ke dikali pilih perung ya pat perung ya kasih di sini kamat ba khaddu bagi keren tadi kalau terpendrum kan ram kar kam jam juga isi kam ha ka baidai bukan ke MCS lap snow you bagi lah ini kita ke arpo di points di baknu untuk kelab janai jeli itu pempekam juga si kam penonton dengan ujung kok jadi kam ya di bahaya ngasem dari ya hal lagi di bahaya bisa bila ai ini ke arpo di poin kita ke arpo di poin jadi bila sim lagi jelai di public service commission jelai di dari kam ba penonton dengan ujung kok dia kan niru ni abu bila ai sebro andru pu mut di MLA di badan apa assembly bak ladon beri isu aku assembly yang di arpo di poin dari kabupaten han kecingnya keren bani iba kaniru kami top pan poin sunuru pada kalau pulang ini ban kendu ulah ba jelek pan penbek berpentri kami kita di arpo di kimak jeng dawa juga di isu nang ba arpo tentang jam ani aku jelas ni kana blok ba hak di hak ban yo kam di hak ban yo Hagasit hodien jong katayo, dakis paangut kinoyalam jong gitkot jong Kakasi Students Union KSU, Kahinyo Trap Youth Council HYC, bat Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization HTO, gila lektur sa Shillong Umroy Airport Haribhoy, ban persya ya kejing temu jong kakenhun ujagat Guru Shankar Acharya Swami Shri Avi Mukteshwar Anand Saraswati banwan yuk kejat hagajalla kamtam ban penlong ya karali ban persya bamdo masih. Kani kejingwan her kinuyalam sing bhalang syaka Shillong Airport kalalong hadien bala sapriang ke kubur halo kejing temu banwan yuk kejat unoyalam ke kenhun shitnyam Hindu bawan yashim benta hakarali persya bamdo masih kabala temu ban penlong hakanong ba Shillong haka artarek urisau. Lakban kedau, baka kenhun Gau Dhwaj Stapna Bharat Yatra lani ka kenhun ka bapersya ya ka jingbam dok masih dah ka bakam baka masih ka deka keme ha ka ba unoy alam jong ka ka kenhun ujagat Guru Shankaracharya Swami Shri Avi Mukteshwar Anand Saraswati unwan banyu kejat banyu shimbenta ha ka rali persya bam dok masih ha Meghalaya ha ka nong ba Shillong. Ubak James Hitler Maupanyang, General Secretary ke KSU North Khasi Hills District oleh itu, bakaseng kabalaya lum Umroy Airport dalele kanam ailat ikinu kinu kikin hun shitnyam banwan ban batai start ni alam bakla ya kejingat belahikai nadu kimen barim nadu karukom bam rukom di karyam kabet ne kale nyam le rukom ladadon ba persya alam bakla nginam ailat setia ya kum kita kikin hun ngin pet perman bet kumnu kini kibriu kilap banwan rung suk syapok ke jala Meghalaya. Ubak Roy ku person rem Presiden KHYC ulai itu bakaseng dalile kanam ailat ikita kinu yalam keseng Hindu banwan yalam bakla ne penbor ya kerukom bam rukom di ne kejinget nyam ula penrem ru ya kejing bamdan kejing ket kli da umentu rang ba kejela ban khanglat ya kejing temu penlong ya karali persya bam dok masih hapok kejela dah ka baong baladaja ai ke basungsi hakane kejing temu jong kata keken hun shitnyam lakadai hakalin tiya nipor penlong rali ke sorka jela kadai ban shimhi ya ke jingkit kli baro.
Syuk-syukru day tat hadin shibajino paisngi ba umajastor karib hoy ulapan syai ba unoyalam keseng Hindu unnempoi syu haka arpanyo tarik undailur bat ba nakaliang kibo district gila pentikna bakin nam ailat dalilay ya uni unoyalam ban hiar hapok kakatling sunjong ke Shillong Airport ban yada na kijingja basngusi kumtahi kinoyalam seng bhalang da kajing skohun kile prano nakatay kejaka jong ke Shillong Airport. Bakal along ke isu ke poklik ha ke jela not east ke jini berokwe tekin ke pana kaliang jungi kumkin olam snong tenam mar barok em nam jungi tingi di bam dok mesi de ban ong hi ban penbana baka taka mesi di ka kimi gi jungki tingi nimla ban pediang namar ba kumno ya ubri on khana ka mesi ya ubri to ka ubri di nak kaliang jungi tingi persya ka bide ka ka jingmu gi jungki bat ya ke ka pana du hentai Kulong kumak ke lebuk pakai masih lele ke dok masih lele ke dok masih ke batai bahai ke tempat ini ke kumkin orang senong ya ke bi pening semua persya bat ngi air ke persya ni ke senggalang namar baki wan ban muslia ye ke bagi long sama suah ke labu bet ha ke bi baka bam gedi ke ba kum ke privasi ngilong hadu mentah hadu suah hadu mentah hang ini di nongwan nong sit nyam bawan pra bawan pejat ya ke imlang salang ya ka imlang salang bagi kapis kata kapis kepada hok Meghalaya dia kumtahi tangba katbang idang ya keren hi mentakas ngi panaba kimya wansyu mentakas ngi te antahi ngila ikren bagi district magistrate bagi keluargaan tu ban nakaliang juki kila ai ke assurance ba nakaliang jong cabinet ru kila ayo kata ka order ba kimdei ban ai ban lan ini gi riu syek nyam ani po airport umroi Meghalaya kinum ai ban lan de nakaliang jong ki ru ki ong ba lasai ladaki wan ru nakaliang jong ka an kin khang yaki bat kin khang yaki bat kinum island bat kin tengku na kin ya penduk yaki local population de kata ka de ka assurance nakaliang jong ka authority hanrei kum nakaliang jong ru min wan bait lasai ba min pen i kata ka jing shisha bat kabor jungi ki khasi ki point ikon kamai Meghalaya ngin wan lasai ngin wan hang ban pen i kata ka jing persya ban khang lat ikini ki riu shit nyam bawan man khang e ka bam ka di ka nyam ka roti ka dustur jungi ki khasi dinyele hi kat bala ban pen singe ya kum kine ki jing muslia ban ba lagade na po rengko lagade na po sun lagade na po umro ki sini ka yang ninam ta ka ba je ru ban persya ki ba persang ban muslia ini. We will, our volunteers, our members will be present here along with the people of the Khasi and Jante Hills. We will be giving a press statement calling everyone to gather at Umroi Airport tomorrow at 12 p.m. And at the same time, we also urge the state government through the district administration, both of Ribhoi district as well as the East Khasi district. We have not seen any statement given by them whether they have given any permission or not to these people to hold that rally tomorrow. If they have not given any statement, we urge them, we demand that a statement should come forth from both the district commissioner that the rally proposed to be held by this group should be banned in Shillong city, as well as they should not be allowed to enter the local jurisdiction of Ribhoi and the East Khasi district. And we find it very funny to see that the statement of the Chief Minister yesterday or day before yesterday, where he said that the power lies with the Deputy Commissioner in order to give permission or not. We understand actually the Chief Minister is supposed to be the executive head of the state. He is supposed to look after the peace and harmony of the state, but him washing his hands off and putting the blame in the DC is something that is not acceptable. And I think he has seen various organizations has condemned his statement, but at the same time we also want to make our stand very clear that if these people are allowed to enter Shillong tomorrow, if any law and order problem arises, the responsibility will be on the district administration as well as the Chief Minister and his Council of Ministers. Hashwa bangin kimi iku kubor ngnya phashwa shipor shakijing penbana. Awat ni Children Hospital, awat ciptawan di tempat kita. Di dawai tang sebenarnya ngalah armet ya langsung tu ba ini kita dawai jadi tempat kita kita rekam ya di tang sebenarnya yang ada don menu-menu di Papua penulis dawai ini di tempat kita ya sawan Hani Children Hospital
Dr. Arvita IVF Arvita ikawan sisin cikinai nang gawati. Haba phai biang saki khubor kalong ka jingja ka basungsi ya kawai ka long ying ha ka ba kawai ka long kme ka ba na ka shnong umden diwan kalalet khai khon long hapan khana jong ka civil hospital hanong po handra ite khlong ila khla no ha ka te ka jingja ha ka mi jong ka sin sa jan jong ka tayo balate kawai ka long kme ka do eno ilai khon hadian bagani ka long kme kalau kum khai khlong ha ka jakalet bar jong ka nong po civil hospital kani ke jingja kelaja haka arpoi trek unai luar haka por kumahan riau nehnya beje ye men miet kani galong kemia ke beladu no ilai kelong kani ke belatip kerteng kum kakong Mona Lisa langi nagasnong dan diwan nakaliang ukurem jong kani galong kemia uba Richard Rempet uli tu bahadian baka kurem jong u kabadang puni ikon kelas sedang keso klelam marmar saka PHC dan haka miet jong arpoi trek unai luar Nrai lapha kan ria no sha civil hospital nongpo banda kaliang kan ke PHC kam shimla penbiang wada ke ambulance balha ban kit de kali shimet ule thoru bahadian bapoi civil hospital nongpo kila hab bana badu lai bejemen step ban yorong sha hospital namar bamdan brio show akpor menmiet kum bashi beje ai bahadian balayo ban pentia akan hospital bagi nurse kila ai kadawai nrai dei tat adu kapor nrai beje jan miet bako kurim ju kala su kha biang bat kalami benet shabar Mana mar kejeng place nam kalau kum khai kelong haga jakalet bar bani kelong ila klat no haga bangi ngelayo ya ka complain ane ya ka kejeng ujor kaba ila wan menet sane hoj haga banengkong hi ila lei nadu na po hospital umdan hangte te nangte kila refer ya i te kum kejeng ujor lane kum kejeng itu jong ki attendance lane ki bahayeng ulok jong patient badan mantah po civil hospital kila refer menet angte haga por arsteng ai te hadin ba namar kala dei ke pormet kam don yo kalium yo ai sure te nang leang jong gi bahing hasam kala pan ya ka ambulance ban refer ya patient ban wan ra sha civil hospital po te nang leang jong ka PHC den ka ai ka kentin lane ka ai ka sur ka bami nang leang jong ka tei ka PHC kala long ka ai ka bakta madli madyong ya ka jengmut ka jeng prakhat jong ngi hi baro wei po wei namar ba kala kentat ya ka jeng ai jong ka ambulance ka jongki ngila ban ong ka ambulance ka dei ka ban penun kam nang bata ban refer ke patient khamtam hagamit ka yong ban kit ya kinumpang ki bastom Henry Pause na kaliang jong ka PHC kala kantaj ban aya ka pi ya ka ambulance ki ong pen ban ba kam dei ka kam ka ba urgent lane kam dei ka kam lane ka condition jong patient ka ba urgent dei lada kam dei ka condition jong ita patient ba kam dei ka ba urgent balai kin su refer ya ita patient nang dei no po PHC umdan Henry Pause kala kantaj ban ai kata ambulance daga jing bomban se ki bahi ngasam kala persang banwat ki kali nang ne nang tu kala yo ya ki kali te kala wanra ya kata patient po civil hospital nang po hang ne te daga la po hospital nang po civil hospital nang po hang ne ru kala don hi ke jing thut kala don hi kata kabakta mali madyong na kaliang jong ki bahi ngasam mar kala po hang ne lak no ha ki ship je steng ai ship je steng arduna ai te dala po hang ne kila tiet igi jingkang kila kersiu ya tegi breu ba apang tu te umdon bawan umdon ba yo seo ka jingkhot ka jingki hadu shikanta dunai e kila ya abapli sabar hadu ba kila yawan dagi weipat ki patient party te kila ya halalang hi kila ya khot lang hi te tat anda hadu kata kapor kila yo kila don ki bawan mi nagliang jong ki staff te kila receive ki patient hadin mala receive ki patient kila ara po emergency room kila ara sa labor room kila le e badan kam dai nadu menen stengmet nem singi pro singi kila idon hang ne te mane janmet pade kala jano ka jingja ka basusi nagliang jong tei ka patient jong itei i longkmi bakha itei khunlung namar ba hadin hagi lai baje lai tam e tu la sedang thar ka po te nagliang jong ki patient party ya tandans i lok jong i la likhot ek taki staff ki badon on duty te hadin shikanta rum padon bawan shikanta tam padon bawan te babli ila su ila thar te hadin kata la don di staff nurse i bawan mi te ila shu one I know itai iwe itablet ban penja ya daga jingsu ibadon lang bat ina paracetamol iban maybe you say idon daga jing shit e ga jing shit mat te ila di e tai dawai hadin shikanta tam pada kala tre biang daga jingsu ga jing thara po ga jingi idon artat bat kane ga jing blood te babli ila le toilet
ila lei satelan amar ba kimra ya i shapo leburum dari hak jing sha na du ba hak ta kapor ba ila wan ita staff nos kila dei hi ban pej aga condition jong ka patient kalong gumno kila dei hi at least ban ra no spo leburum dari kimra de ba pli ila lei satelan da ila lei satelan ila long bleeding sabab pelat spo toilet ila bleed ila jong ila please nam ila jong po toilet ila kelon hiru po toilet but ila long miscarriage no po toilet ila hab no iklung ijungi po toilet de hadin kato kan epor hadin bagi staff jangan nega civil hospital kila yo sengawa kita ya kata kajingja kila le chim no ya tai patient kila ra no spo leburum te kila le no ya ke betul kam entre ke ka bakta yangi kum kasang kum kita ke bapej ya ka imlang ka salang ya ka khia ka shon jong uduk busuk urangli ujuki ngidon kata ka mesim ka bakta hangi ka baktik hangi haba kila tip bagi patient kalau miscarriage kalau long bleeding balai kimra ya i marmar sapo leburum ban ai ka treatment ka babiang ban ai ka jing sumar ka babiang ban light na kita ki maybe you la selada kanja hadu ba in the du no ila ka jing im mel jong mano ban bakli ya kata hatu kin bakli maki kin du maki henry ka jing du te ka dehi na kaliang jong bahing asam na kaliang jong ka kur gajat na kaliang kin men ki para henry suong dolbok bakam patpoi hadu utau pun blay udang ri udang sumar ya i kampat poi hadu utau pun maybe you la ladakan poi hadu kata mano bon bakli ya kata namar balai nga ong kata nakapor sa kapor kala saja ya kum kita gi jingja hapo jongane ke civil hospital dengan ketujur ya ke sarkar bakan penbiang ya ke hagliang jong man powar hapo jongane ke civil hospital khnang ba makiru ke la ban ai ke service kababiang bakan light na kum kine ki jingja hapo jongane ke civil hospital bakan ai ke jing sakri kababit bat kababiang na kamanta gane ka dong ka thanya ri boy ka jingi na kamanta ka imlang ka salang na mata ki babun ki balang hapo gane ka dong ka thanya hadian bami ke kubor hal ke jing keno balik atlet kinong sumar ka civil hospital nongpo kebawan ra ke jing khlak no iklung jongkoi kelong keme no dan diwan kementri ketenat kakoi kakya i Dr. Amprin Lingdo habli ini ke kubor i ong baila kendet bakum kementri badai pet ikene ketenat pat kedauru bakane kelong keme ke badai naga district ribhoi ila poi lai bejemen step civil hospital nongpo bat mari poi ikene ke hospital ila yo ke jing sumar ngi doktor ki badan OPD ban kalian ki doktor ki bari banwan pet men step ru ke layo ban sumari i ndrei hak arpoi terik unailar arhazar arpusau ini long keme ila su khano ini kelong ibadang san banai tam i Dr. Amprin Lingdo ila pha ke jing ngolem shakane ke yeng halor ke jing do no jongki ya ini kelong bat ong ba dak ba shairu bakam shimladan kanu ke jing le bam sunyo na kalian kinong sumar ila benrap halor ke jing keno bam dan ambulans katenat kanang penlong ya ke jing toket halor kane itu ikong iwan no umden lai beje step ipoi hapo civil ila yo ya ke attention jongki office jongki doctors on duty to lawan biang di doktor hakapor step ayat raw hak turu kila ai i kejing yaram mereka wan sendat kejing suka kaba iru imla ban yarap yala de bat anu menuru kinumla ban yarap nomor idon kita ki medical reasons iba ita ikun iklem shong shu apo kaplakun ita iklong ibakha hakatu kesngi hangta hapo nopo ide tang kumbasan san benai tam kajing he jong i hakapo jong kami but ita ikmi i kwale shaka bathroom ilet impoi perkat bakan wan kata kajing suka kraw but ikano i ita iklong ta taru mdei hospital shabar re shunu kadi po word isam shabar ilet chapan kana ndrei unfortunately ikano ita iklong ibatang san benai kajing im long briu jong i bandala ban pen im ye ita i fetus ru ngin pen im ndrei ka complications kala dan lupa haka met jong ini ilong mi kam dei ga basi shaba ki doktor ki klem ai jing sumar im tre i la shu e ben ye i ngidi man pet bahaya kani ka kam small tho baka thang ka do no abaja kum kata ka jing ja kuno kulongin ndrei ban shu mudur bek baka ne gede ke daw jong hospital kalong ba clash bon pin shu shim no ya kata ka power jong pi ban pensapriang kum ya kata ka news te kalong ka ba klak te kum mga ong ye pingin si shong aka akun rek ka bangin ai no te ki SOPs ki batikna yakinong kilat patay kubat iba ai kubor shu patna
kini gidi ki kendon tre gi jongfi da don kanu gidija wating tipsi nangi balai ngi ju kentaj fi ngim ju kentaj si sin ru ban ai ju bab fi hakatu ka sngi ga don kata ka jingkhang jong kata ka PHC ta po josha klem tip ka jingshisha la shu pen pariaya katu ka information ngi mentangi don ka proper information halor katu ban ngin sapanya share ban fi to compare at least hang tu mentangi lala ban solve ka problem ngin sa ai information ye fi hang tu ru ka ai ga baja tinggal juk ong hakapor ba pihak thap itu tipi don kam atli ki to ya perkat ba kam tam le ya jing ya dai bat ki jaka ai sumat namar bakalong rosusi war ka bakang ban su spread ya kan information ka belong partially correct and mostly incorrect. Superintendent of Police SP ke East Khasi Hills uba Sylvester Nong Tenger hakasi hat majai jong kata yau ulong bakaladan ke jingkeu hak jingjelai udrok hak district bat kipulit kim shimla shlong tikti hendrai kilatre banyakun persya ya udrok. Habai keren bikinong patai kubor uba Sylvester Nong Tenger ula penpau ke jing sokya halor ke jingjelai udrok hak district bat ula kenta je ke jing keno bagi bor kaan kim shimla shimkya ye hak bedai bagi jing khai drugs. Nrai ula penkesan bagi pulet kelekun persya eka kam khai drugs sakini kisnem. Ulong bahakasnam arhajar arpau gidan arpu pratli gijingja bala register bala kem sapusan ngut. Hakasnam arhajar arpu waila don nyopui tli gijingja bat sapu prangut ki breu kelas akem. Bat keladon gijingkeo kasnam arhajar arpu ar hakaba keladon sapun reu tli gijingja bala kem yasis pa khat saungut. Hakasnam arhajar arpu lai la register nyopui tli gijingja bala kem shispa lai pulai ngut. Bat menta kesnam arhajar arpusa hodu nailar la register arpunyot lig jingjab ala kem san pulai ngot kibreu. Superintendent ki pulet lietho bah kesnam arhajar kat kandai hadu uya yong arhajar arpusa. Kiladan arspa san pau tli jingja ki bala register bala kem sauspa prapusan ngot bala yo kurup gijingdi penbuat bagentop palat stengton ukanja palat arkilo opium uyaba tablet bat kiwe-kiwe gijingdi penbuat. Lihatho bana peneng kini bahasa akem kibabon kidi ginong kayi bat kibedi iki drugs bat bon ne kini kijingja kidai kibalada ban charge sheet bat kidanru kibaga jingtian bishar karang ya ceprang. Ula pensyairu bagi sarkar kalatau ya ka drugs disposal committee kabel pun ko bor ban penjular ki drugs kibeli okurup daga basyutang bat ekane kejing penjular ki drugs lale kombaar ne laisian hakisnam hadian beladap bantian bishar daga yeng syari. Hakini ki kendiat senam naru arjar ka khandai datar dum dasnam ki police jonis castles ki trashtam ban yo kem ki drugs ban bandu ini drugs akani kampram ni po shlok city de how arjar ka khandai total cases ngirisar po shlong city bat kawe ka district kalong kumba sampo arli ki cases de but kumba khandai po arngut ngila yo kem kini kila produce la passport court then house name arjar apo ka case lene ka detection ka her ndat di house name arjar apo ni register ars apo pratli ki cases but ni kem kumba sausan gut ki accuse kumju house name arjar apo ka case kana her shu but ni register are on ki cases but support prangut ki accuse ni la yo kem how arjar arpuar morlas kane kajuhi sapon rupli ki cases ni reisa but ni okem chispa khat samut ki accuse but usnam arjar apply mut kala ki ubun ba kini ki drugs or his cousins tingi reisa nyop weekly ki cases but ni la okem chispa lifeline ki accuse kabai dai bat nika drugs dan kumju umtausnam nadu January hadu nai gos nila reser arpnyotli ki cases but ni kem sample lainut ki accuse la ki pre ki bai dai bat ki drugs ti lar pe kini ki fika jungi kamut ba ki police jong is cases ni shop miti rai nila persangket bala ban restom ban pendu ye ni ki case drugs haba kain kelum lang naru arjar kat kandai hadu benai gos jom tausnam nila register kumba arspa sanhot liki cases but nila yokem sauspa prapsanut ki accuse di
nakini ki bangi sis ki ba kambon de ka heroin ni la sis kumba khandriu kilo stek but kumjuro kancha ni la yo sis pelat kilo de nalor kini opium ro ni la yo korup pelat ya ka kilo but kiwe ki ya ba tablet kini tai kilom khamduna dan re la da kenklum lang mud kini sansnam ni la bun ni la korup ni kini ki NDPS substances but bun ni kini ki cases bun bala chachit kendian hoi dang don ni ki case jom tosnam dang don ki ba pending bat ki ios rai ni kini ki cases bun bala chachit ya kaje long ba kam stami banyo ka information ni stami banyo information manu badon drugs manu proses nei ki wanra ban nei ki mar lada ladangin kuralut ki kali ki bawana bar ban ki kali barung sport slong mun kan bu kijinge yangi amde ye tang yangi le bu jinge ki public kan cause ka traffic jam kan cause inconvenience ki nolai nangban de nata kadau ngimla ban le check random ladangi check random ki bun ki ba kin sa complain bun kin sa bu kijinge ni time di ki bun kijinge hi ki bangi la ka kam jinge bangi takal bangi ki kam truck Raila Kataru ni nomdu jin kamen but ki is kasi police long balaploi but ngin bo katong jingi bangen trai khamba bangen yo rat kong ni ki drugs dang ma jingi trai lang kisno be ki sang samla but ki rang basnong but ki we par ko ki civil society kamtam ki bran po Shillong city kini ki kamtu lese ala bener yadai but kini ki jikyu jong drugs po Meghalaya pen kamtam Shillong city di lese mo kajin ko pisa joki la ramla ban yo pisa ni ye ki long pelong ki ban itu na ki breu ban kandang ki breu ni tai lese kamtu kala ban ye dai bat ni ka jikyu jong drugs ban dispose of drugs kadon da drugs committee ban dispose di kasarkari kala dem legalize la ai ka jika ai bantang mud kadon ka committee hadin ba ka case la charged hadin ka case la dem dispose of court kan ai da ka island ban destroy ni don ka committee ban dispose but ka jaka long stage po lumshnong ka po clear disposal committee issue dispose every year arsenal license system kat badai ki we ka case la dispose mun layo ka orari ban destroy lane ban thang no yene kanja ya yo ni ki beat ganja heroin ne ki no ni ki NDPS substances Dakajit mu banyale ban penkreano shaprang yak election MDC ka National People's Party Maukarwat Block Unit hakasisa jan jogatayo baladam kala sheme karai ban penyeng biang dau MDC ubamenta uba karnes soshang haki election MDC ka banwan na Maukarwat constituency ka National People's Party Maukarwat Block Unit Hak arpu trek ngailur arajar arpisau kalau penlong ya kejingelang hamau kerwat dorbar hall rengkat kejinge dan lang kinong kersan bat kinong ngelam jangki primary unit beper jangka constituency. Nak benta banjir ukur tong MDC naka mau kerwat constituency. Hak ini kejingelang kipat bak no kersan rengkat kinong ngelam ke NPP mau kerwat block unit dah kowe kesur kelarai dah kebera ikikti manpa ubak karnes sosyang komukur tong ke NPP na mau kerwat constituency. Kani kejingelang kalau long kebanyak bed, hak bakam semladan setia kanu kejingtut ni kejingko onyo na kanu kaliang. Bat berok gila menjur badi honlang yo bakarnes sosyang kumukurtong. Na kaliang ubak pinong siet presiden ke NPP mau kurwat blok, uyito ba na kaliang ke mau kurwat blok kalau pendap ke kamram batkan sapa ke kaipot ke district bat ke central body. Bat ungit scam bagi nongelam bahalor ke NPP kin pediang bat buram ni kenegarai jengkipat ba ke mau kurwat constituency. Hagini kesingile dan langru uba HS Dingdo Working President ke NPP Southwest Khasi Hills District, ba Pinong Set President ke NPP Maukarwat Block Unit, ba Sylvester Imle Secretary ke NPP Block Unit, ba Enben Karaswai MDC Berim bat kiwe-kiwe. Nakaliang jangka Parti National People Party jangka Maukarwat Block Unit, nakawai ka Rai, kawangilay Rai, minta
kasih ke balong arpoi tarik jom menai September kesem arhajar arposau te ke balong ke general meeting dah kawai ke general ini rai nak mentak kandidat MDC ubah namta kandidat MDC ke Barcelona tidak kawai ke kasur paro ngilejit ya ngilaterwa ya iba karena sosial kum kandidat nak kandidat mau forward constituency but setelah rupan itu bah kejuk kepot baik bah karena sebelum lang lesim ya kani ke bah kipat bah kesenia AI bah di long bakloy bah sim ya kani penta ban yele la tak ketika election MDC kawan salong te kipat bah baru rekat bah kinong yalam kibalwan lagi senang geber tidak kau yang kesuri kami cendan kena ro lani cendan mana ro ubah buat apa nong ban yele ya kena election rate tang dah kau yang kesuri ngira terwai kerteng jom makan es bat kuntai kalau bat kani kaya meeting kalau long akan nikah arpo wai tadi jom menai setubar ada apa kira sim ya kata bat betang jong ba setang haka office jong ka parti pengisapha ya teng jong I syaka district bat kunjo ro sya bo jong ka state nang ta bat tip ba kandidat nak mau forward constituency banile ya kena election industry ide I ba karnes sosial ba chong basa hapo mangwe Ka General Council jong ka UDP nongpo kablalong hakasing tho ding jong ka tayo baladep hanongpo Riboy District kala syam ya karai ban penyang biang da MDC ka nongpo uba Balajit Rani kumukertang ka seng UDP banya areng yak election MDC ka Banwan. Kinong ketkam jong ka United Democratic Party nongpo circle haga arpo terek unai luar arhajar arpusau. Lembaga General Council kebelalong nongpo kilarai ban penmi da kekerteng uba Balajit Rani kumukertong bani aireng na kaseng UDP haka nongpo constituency haki election MDC ke Banwan. Abakran gelap patai kubor uba Andreas Singkli Presiden ke UDP nongpo circle uletho bahakne ke jingalang patba na kaliang kinong yalam jong kaseng UDP nongpo circle. Kila yo ban pensngobiang ya kekerteng jong uba Balajit Rani uba dai UMDC kanong po constituency bari kon biang election MDC Banwan. Shushu uli to ru bai kani karai layo bani shimlang ha kani kajingilang patba kabalalong ha kanong po parish hall ha gaba ki patba nong kersan kilawan bani donlang ha kani kajingilang bat kile menjur da ka bayara akti. Shushu ba Andreas Singkli ulo pensnguru bahadin kani karai kilayo ban pensawa biang ya kekerteng jong ba Balajit Rani kumukertong MDC na kaseng UDP ha nong po constituency. Hakabaw kerpat jorru syabarok kipat ba nong kersan jong kaseng UDP na nongpo bagin aibiang ya gajing kersan ke bapura hagani ka kenti ke bamenta. Hagani gajing yalang nalor kinong ketkam jong kaseng UDP laydon lang ru uba Meral Bon CM MLA ka nongpo uba Balajit Rani MDC ka nongpo bat kiwei. Po jong ka konstituensi Gorokowe bat i penpau jing dokumen bana kaliang ki patba nong kersan hamtam kinong lam juga parti ki penpau ya jing dokumen kaba kila yo singaw yo gay kaba na kaliang UMLA ula persang bantre bat kabaar nang ta na kaliang ka General Council nang kasi kila recommend biang ya ka kerteng ke jonga kum sitting MDC na kabanta ban yakhun ya kane ka election MDC kaban sawan awat ada angin patip ya ka tarik kane ka por ka patikna ndai kum ka parti hi kaba kongsan galong bangin nang penkre na kabanta kane ka election kaban sawan bat nagaliang jonga ngapen pau ko jing songu ngapen pau ko jing sokumen ba ka parti kala ai biang hangai kene ka jing shania ya ka bangan ya kun biang ka kene ka election MDC ka bansawan oi hagini ki sansnem ki baladep kum we na ki MDC jong kene ka dong ka thang ni la persang bantre la ka dei ha mat ka be dei bat ka district council bat kunjuru hagi be dei bat ka dong ka thang ki banwan ra ai ka roi ka par ni la persang ya ka ege ka ba nang penbah ya ka konstituensi Gorokowe. Ama kata na kalian kejunga kan ka por nga penpau ka jing songu ya ki nong kersan baro ki ban ai biang ki jing kersan kan ti menta ba ka juga por. Na kalian kejunga nga wer nga khot ya ki perlok nong kersan ki jungi ki bala judon rangkat lembat ni po ka parti bat kunjuru ya ki we pat ki perlok ru ki bom syam ladon ka parti ru nga semua ban wer ban khot
bakin sobha ban ailem ya ke jing ya trilang ke jungki na ka banta kene election MDC kaban sawan Ka Executive Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC haka simbalang jongka tayo kalali ai da ka dorkas yo lat jongka jilla UCH Vijaya Shankar ban kerpat ban ajing menjurno ya ke nyau triki bil kiba ka yang dorbar jongka KHEDC kala dap ban menjur bat ke basa menta kalong satang ban yo ya ke jing menjur jong ulat bakin long anyo Chief Executive Member ka KHEDC rengkat bat ki Executive Member hak arpun rau tarik unai luar arajar arpusau. Kilalit bani kendo iulat ke jela UCH Vijaya Shankar ban kentu ban ajing menjurno ki nyau teligi bil ke beladak ban pediang daki yang dorbar jangka council. Habakran igelat patai kubor, nagaliang Chief Executive Member ulit ho bakanya kejing kendo kalong ban kentu nulat ke jela ban ajing menjurno ki nyau teligi bil ki bedang saateng kam tam ki art teligi bil ke beladan kam ban penlong anno. Kibakentop, ya ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Bill Arhajar Arpulai, bat ka Khasi Hills Autonomous District of Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill Arhajar Arpulai, kibla idon kam ban penlong an omardor. Uba peniat sing siya mulai itu ba ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Bill Arhajar Arpulai, kadiga bakadaw lor gejeng pekop bor kiseng samlap kiseng long kami hakidor barsnong namar kum bakalong menta. Ya kejing traikam gini giseng ya kidor barsnong la syubot kat kum gipor ki belalek. Nrai de kabawan ra ek ne kabil kan long kejing pen bor ki kat kum kaan. Halor ka Khasi Hills Autonomous District of Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill Arhajar Arpulai ka kedaw halor ka riti dostor kam tam halor ka kur ka jad ukhasi. Ulong bakidon hadu lai hajar teligi kur hagajat bendre ukhasi nrai hadu menta kini kur kempat yo agajing itu kat kum kaan. Kumtal ada ulat gejelau ai kejing menjur kene kebel onla ban register ya berokikur kenang bakandon kerukom trekam ke berhenti hakikur baro. Uba peniat sing sia mulai tu banalor kini dangdan skiwairu kibel kebel idon kam ban yono ai kejing menjur na ulat ban akal yang ulat gejelau la kular ban syemkia ya kini. De na pedeng kini ki nyoteli arteli kibel ki bakongsan ba kata kadai ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Bill Arhajar Arpulai. Te kani ka bill menta kelapoi hayang ba cumaban bat ngila pensngol ya ulat ba kani kalong ka badan kam hadu kata-kata bat nakaliang governor langsung tu bahai ni ka bill nama kani ka bill kadai habai kadai syapang kajing penkop bor lani kajing itu dakaan ya kajing trekam jong kiseng samla hapok kisnong bat kiseng kentai lani kiseng longkume hapok kisnong boro shkata kajing don jong kiseng kentai kiseng longkume ni kiseng samla hakini ki hakisnong kajing trekam kasulong be tangkat kong ki practice ki baju jah boro shkata rekam pat shimladon dakabor jong kaan ban itu ya kata dan nakal yang kajungi ngilapan snow bat nakal yang honorable governor la syai bah by day kani bat nakal yang honorable governor la aiktin bakani kalong badan kam bat ba insa le no kham kloi ban pendam ya kani kabaar pan na pedeng ki nyo tuli kini ki bills ki badan kam ha kadika Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill Arhajar Arpulai kani ka bill ru ilayo ban yathu ya honorable governor bola stunat bha habidi ban tip kham bha shapang ka jinglong jingman jongkariti dostor juni khamtam kumki khasi bangidon ya kanika kakur kajat juni de hadu menta la benong kat kum ke research ki babun la benong ba kum balai hajar tam teli ki takikur ki jat khasi hiladon hakanika jat benri wajongi henry hadu kat menta la piong ki kurs iem ne ki kur maulong le ni kur saukume ne ki lindo ne ki nongrum ne kino hadu menta 4 shimladon daga jing itu daka ai dan nomor takatau ngismo bakani ka bill ru khalong badan kam kani dika amendment hapo kani ka Khasi Social Custom of Lineage Act kani ka Principal Act Arhajar nyo kani but menta ngi wanra kani ka bill amendment bill Arhajar Arpulai ya kaba ban yo ban itu lane ban register no kerpang yakikur kijai khasi kijungi baro kenang baka jing trekam hakikur kan long renti namar menta PI Khasi Tribe Certificate nak yang council kumnongin la ban pensisha let's say ban yo jing shai nekirang bakur
menu hadu mentah ki belak kham rang ba ki kam be ba ki di rang ba kur Henry ling ba ke ni ka bel la dang ila yo ban pelong ai ka bamut dei undan be tang we urang ba kur belak itu dak kur ban la pen scam nak yang ka district council tekini di kindiat ki banga shu pashat ya ki jingdon kam ju kini ki artli ki bil but ya kiwe ki bil ngan sapentip khamtam ka ba don kam ru kani ka khasils atulmas regulation and administration of land rules arja arpulai nila yo ekalan act how arja arpuway menta ya kani ka land rules su ngidon kam banang penjana shu ya ki kendon trekam hapo jong kani ka act kenang berkipat ba khasi ki jongi ki badon ki kendo ki siap lada kalong kanong rem yeng ki rikenti ki jongki ki kendo shimet ki kendo kur ki kendo raj ne ki kendo ki bai dei jong pai ba le ne jong no la ban register yaki kat kum kini ki rules niki an ki baladon hapo jong kani ka aj ka bangila yo bat kini ki rules ka bangin sayo ka jing menjur shen ho nakaliang jungi ni layo jing shai ni ladon da ka records kaju long hi ka practice bahadin balade pas yaki bills na po district council kalek lingbakan district council affairs department jongka Sarkar Jilla de hakas district council affairs department de ki hab ban penkre ban forward sha shani sharaj baban ban yo gajing menjur de henrei nadu bawan ka Sarkar MDA ngikit mau how arja khatra kala shnaru ya kawe ka export committee kani ka export committee ka bantang shupej ya kani ka bill ka bingla pas de bat habede ba kata nakaliang ka DCA kan forward kumbakalong de kenang badadon kanu ki let sila banong ki jing bakala baduna barit baria lani ki minor error mistakes de let si ki koma ki full stop kini kita la ban kedo hangta de kum tahin nakaliang ka DCA lani ka export committee Henry ka babun hi ka dei be ka bill ka bala penkre nakaliang jungi balayo jing menjur be kumba ka dei banlong Dakajing temu banyale ban penya chakamat ekajing temu banyo shnapan he yak umroi airport kabadan ha umroi Riphoi district usimbot mitri rangba ka jala uba snew bhalang dhar rengkat bet ki he jong ke airport authority of India hakala si uble jong ka tayong ulalet jurip yakata ka katling sun ban pen yakilat kilanti banyo shnapan he khnang bakiding sun kiba he kinyo banwan her hakani ka jaka Hakani ka jing jurip ya ka ling sun ladon lang u MLA ka umroi uba daman bat lamare u chief secretary ka jalla uba DP wa lang u deputy commissioner ka Riphoi u Abhilash Bharanwal u regional executive director ka AAI u M Raja Kishore u director ka umroi airport u Rajiv Ranjan bat ki officer ka Sarkar Jilla bat airport authority of India Habiakran bakilat pathai kubor uba snew balang dhar ulapan pawe ka jingkermen basyan ka jala kan sayono da ka katling sun ka bahe ulay thu bakane ka jingwan jurip ka dai halor ka kaipot ka baar ka bala IT da ka airport authority of India ka bala pha ya ka jingterwa ban pinhe ya ka ni ka katling sun ha ka jala Ulapan pau baka jingkermen ka don banla ban shnapan he ya ka ni ka katling sun hendai ka Sarkar Jilla kan hab banyakran bat ka Sarkar pedeng hakikat tu ka ni kiman Usimbot menteri rangba ulay thu baki don kam sakhan riu akar ban penhe ya ka katling sun riu akar ban penyang ya ki ling sun bat khandai spa mitar ban penhe ya ka runway jong ki ling sun bat lamang ban penlut riu spa klurtengka da ka airport authority of India kat ba ka Sarkar Jilla kan bay ya ka baijaka kat kum ka jingdon kam Ulay thuru bayaka rai ka bakila shim hakane ka sngi ansara ban pensngopat hakajia lang jong ka kanhun menteri ka Sarkar Jilla ban shim ya ka rai ka bakhatu Kajing pelong ini meeting yang main baik ba ngina government ngila long serious ba kumu men experiment Temen soal ngi report ko iba ade ka tulong physical dan mentang kumulong ta na yo ben ka second report na airport authority of India ka possibilities ka don tamadon ka to ni pati hab you can bring Sarkar India nambang civil engineering ministry namar ba kat kum drawing ka plan kila layout apni kat kum latest survey kila kalau imat kan non possibility ban expanding airport and they don't come to ni pati
guidelines sebab ya keren berbagai union government kena bikin exam atau ani kena bikin prosedur expansion. Maka expansion kat kum sorry belek mentan bagi lapi report kadon gala expand seniganya. The plus row hab acquire kum masih kan diwakar but extra additional land but diwakar ga parking bay juga airport. Kata company dia kata next day after tomorrow will be having a cabinet, you get clear fast in the cabinet, he will move ahead with the government of India. Ya ke extend orang bi kada kadon. 6 kilometer extend ngila man extend mutar. Andai don katukan ni pada mata safety reason hab acquire lagi new additional land. Day after tomorrow will be having a cabinet, will clear the cabinet to proceed to the government of India. Nang tanda lepatan don meeting with government of India hantang ini boy kepor. Kan mana yang perkeluhan kayak po aras na mo? Perkeluhan man suki kon juga state kejongi. Is exactly what you raise. Kajing mo jongi dalam dep kening master plan, hang ni new airport, ni tip top umulong ke begini di airport. Maru emali meni udang raise ke meeting ba, nang bon gini gilenti nang sateng gini nang sateng ina unul belengin padle mata just temporary nak mentah. Ikuan dalam urlong gini ke airport ke bahe kenang gildu. Exactly like how the other airport in the whole country. Exact DPR ni parti bahkan luar komitmen hai, lari ke orlong ni, bun bagi dia. Mar whether direct employment or indirect employment, minimum ni dia bela sas pound channel baik. Namang tang airport hani ki kali kamai kamtam. Argawan di flight bah tang talu Southern Spa ni tak tidum kam lupa. Driver hantam minimum segi dukan syah dukan blok segi cafe gitu gini. Terkejing angnud neg sorkari. Ban penhek kini kami dia ketahui tu kerja employment dan hari kebar pakawan sukalik kawan menam don kam sumulek sah buati kum baju mulek beros kata mentah kat kum latest survey ni kuat ban persang ban awet di belum bah nak kata daun hab extend ke runway sekali giling dan don lepas sekaju sekandai spa mitar very much within our own land mukta satu dah kata satu lain hab ori di gilong ada ori di gilong bat kala apa sugi prahaja kurta kena ya tu utan tinggi persang ban awat ban expand drone we decide hani don katuk ani bar ki don ga guideline ban hap don kam ka site kata kare don kat kum ga prosedur ki ya kita ngin hap request government unya ban exam yagi dikila ban exam ya kita hai te kam don kam pat dikilo ban feasible ban land big aircraft te ba extend ni ron be to watch this site to watch this Indonesian road site. Da kajing sokya halo kajing syabat bat sadan kuna kisamla ki bakamai de tuk namar kajing bomyo e kajing itu na kiboran ha kasito din jong katayo kisamla ki bakamai de tuk kilayalum hamadan malki bandawa na sorkar ban aino da ke individual permit bakin la ban kamai nang ne sakmat ha kajala Meghalaya. Di na government kal kumi kata agriculture rules ban register usia legally lembaga permit ke sistem pinjam kamai. Tapi nanti rapido kata government kan sya alkan abang baru buat rapido. Nama balik tenang tak agawai mentah government ngomong bat di paling kan ini right bat jet kan adil kata ngil I press release ila adon ila keren ba one apply kimi one apply. Tentang ila pada bibat biong bimbat ke bai. Nam ong pej nam percaya ke iba kamai nilai ikut bin kamai nama bajing jar kam perintah nilai kamai kan nama pej constitution ko ong right to work ong right to illegal work ong so imbar ini percaya kan kata orang pada itu tegam nilai kami bo jar sing apa kasar kawan sentio siu ni balik isu tonyo cebi nilai kata bayo bimyo ngimpi berkata bisa juan ni sentio apa kasar sudah bisa Kinongnya Arshaka hapok kalama jong ka right to serve hak arpenyo tarik unai lur hajar arposau kilalet banyak kendu yo Commissioner Katrat Transport o David D Marak ban pensngau halor kejing na kejing bomyo ya ke individual permit ban kamai Arshaka hapok kanong ba shilong. Hakabede ba kejing kendu ba Commissioner Katrat Transport ubat nong kendri ulaya thuru ban nakaliang o Commissioner ulakular ban shimkia bat shan katnat kan sasanano ya ke Meghalaya Vehicle Motors Rule kanang banla ban pinbet ya kini kejing e. Ubat nong kendri ulaya thuru bakani kejing dawa jong kinungnya Arshaka kadai ke balaslam hendrai kadon kejing bom shimkia nakaliang ke sorkar bat pinlong ye kisamla ban kamai bean namar bakim don kam don jam bat kiwan nakilong ying ke baduna kejing yo.
Habakali lakin pensange syua nakin beteng kajing kamai ulai tu bakane kan syong hakinongnya arsaka namar baki kamsung tu kamba yala kajing duna haki yang kisem jongki. Laban kedau bahaka arpondil tarik unailar arhajar arpausau ki motor vehicles inspector jong katana transport ki lapenlong ya kajing talasi ya ki kot kisla jong ki arsaka ki bakamai bian hakaba bungut ki briu ki bakamai arsaka ki la syabtha ban seo ka kuna ka ba shipau hajar tengka kajingwan kendo jongi komisioner mentaksi kalong ke ka basiso he ti kidang ngilayakan bat kiong ba kidang frame yang kata kami gaya motor vehicle rules ngathai hakikat tu kan ni benai kat tu kan ni singi kin sahai ka jubab yengi ti tangkata he nakalyang ki komisioner ba ki kran yengi mentaksi nama ka demand jongmi kat kum bapha ya ka tu ka memorandum kini kita ki kot kislan dei ila pha kata karukom bangin nyo ya ka individual permit halor jong kata ka jing kamai te ngan subatai efisien namar bangi nang ne ngidi ki bakamai minstab bam damian halo kata kajing kamai jungi namar bangi ngiwan nang ne ngiwa ngimde ki khun ki babet babyang ngidi ki baduna sudah ngi penbyang hi ngasam ki khun ki kiti nang tai ki khna kelas ki bopuli ki haban penbyang ya ka bai kelas kini ki bai kamai halor kata ro kidon ki bai simlon ya skuti ki haban seo saya ka EMI along ka ki bakta tengah tharai na din nang ne ngin sasong karang ngin sa pentip bangin kamai no ne kumno ma ngal ajukren ya kata kador namar ba as of now ya ka pamenta dei ngimdon ka identification fisto ngimdon identification te ladang ngilet ngan subu sampel ngilet namal ki hanong thamai ngiha ban sim kador ka ban wan return nang taisane namar bang ngimyo passenger namar ngim padon ka identification takadaw kador ka long kham khndiat kan khamai khndiat kham long sim kabui passenger tengah request ya ki passenger soba ya sha but ya sha yangi menta support ondang ngil adap nodong sedong komot kador li kala ngil apa ni lupa ka identification na po ka government kibrio bana west hasil su kiwan kamai sini kibrio bana jantia hil su kiwan kamai sini kibrio bana saudong kari kabri hunyok trap kiwan kamai sini namar ba kimdon kam don jam te plus nang tarong ilai kenen ba ya kani ka dekia lapla je release ya kani ka individual permit kin I bet all over Meghalaya mde tang hapo Shillong region way na kinong kamai skuti mo way na kinong Syakri yo pai ba pensuk ya kalit kawan jong pai ba Henry hidap dak jing songkhia ni kapor ban pentip syapi bana kaliang kejongi hi ila Syakri yo pai ba lakata snem mo Henry claim kanu ke jing komplain impa dio komplain ki pai ba Henry ngidap dak jing songkhia pat haba ha dang khendiat singi pi hakilat patai kubor babun ki khun samla hamtam mangi ki riurang baru isya pendik isya checking but tang kata kajing sya checking Henry isya fine ru sipau hajar marwai kata hapo khatsan singi tena kaliang kajonga ngapan pau syagani ka lat patai kubor haju kapor bang kerpat ya ka sarkar kabre pej dikmi yangi kinong kamai arsaka khamtam nakaliang ka transport mo bahkan le ai kham kloi halor kani nomor bentala ars ni ngi khamyo ban kamai deling ba kajing suthu jemut lang jengi baro haju kapor deling ba kajing straight kajungi ni klem ban klem kamai menta kasni la arsi haju kapor songsi ban ong ban pentip sakalat patai kubor dang mane gidon ki paiba ki baju smart ban syong skuti namar ba ki be ya kapor serum seneng ki juan ban keli yangi ba ya libu yang syata Henry ngimsim lanut ban kit namar bang iting yo sa fine 10 hajar Dene na kata kadaw na kaliang jong i convener jong i iba nong kenri ya ku blai khamtam yi baila simkhia ya kani kasinjam kajongi ha bang i kendu ya kajing ya tau ding penkiang bawan ban ka lanti yangi ai bapli ni ba syaban bagi hafan ni 10 hajar tang khatsan singi kamde ga basuk ingi bangin yo ta ka 10 hajar khatsan singi amar ba kristui lada fitre ke sistem ne terminal dei sep sitengka bat sep basuyo bay naying kaper ta kadaw istu ya kata ngang kwa benong lang bapli isuan kamai tengum tu la sangat kat 10 hajar ta pai ba lo subaya rap lang ban komen ban yarap la menta jungi khamtam gini bala sya fine lai nakerpat kenang UDTO ban panlai bapli ba sya fine Benta jungi ta ngikwa ba kata permit bangin yo mo kata ka individual ne personal permit
dawai sarkar bagi nai ngi sumha ngi kerpat sya ni mentai la bon ki banang berstat nim kuat te ja takabah hiru huri hurane yakni katai bangin le ban penkelumar ya ka imlang salang ya ka locality ne ya kanu ngimdei ti street boy hoj ki kamai mo surak tam ngimdei street boy Hadian bagi samla ke bala pendap ya ke jing puli pharmacist ke lapen I ya ke jing ke jongki ban yo kam yo jam wat hadian bagi la pendap ya ke jing puli jongki ka menteri ka kot ka khya jong ka sarkar jala ka kong amperin lingdo ka lapen tim ba ka sarkar kan sa thau da ka committee ban penbet ya ke ki jing jong ka pharmacist ha ka jala Ka menteri ketenat ka kot ka khya ka jala Meghalaya Dr. Amperin lingdo ila pentip ba ketenat kan sa thau da ka committee ban penbet igijing jong pharmacist haga jela bat kani kalong hadian man kaliang kisamla bala pendep igijing player pharmacist kilawan ban pen sngawi igijing kibagi mat haga arp sautrik unai luar arhajar arpusau habakran igelat patai kubor ka menteri keletu bagi samla kibala pendep igijing player kom ki pharmacist kilawan ban pen sngaw halor ki kato kani kimat kibakongsan kibakentuk bantung kam kat kom ki kendon jong ka IPH Dr. Amperin lingdo lihat huru bagi lapentip halor kejing ai ki license ceki abjad ki dukan dawai bat ki ki jat dukan dawai ki basya bande ki dawai halor kejing saat tengi kendon jing syakri jing ki pharmacist bat ki wai Dr. Amperin lihat huru menakal yang ketenat syan kan sekot biang de kejing yalang bandekran halor kini kimat bat rai ru bantau de committee keban clear do commissioner secretary ujoram bida uban pet gini kejing baro bat banwat benia halor kejing bamla ban pendrong kami kini kibriu ki bala pule pentebet India tambah kini kam nyimpat yo ka final solution ka hadu mentah kicing doa ke jongi ibu khidmat ba tunggu ibus kiba ka hadu mentah kajing ya kran di shonglang DI bat ki lapo health department kajing kran bat ki galang kibun ba wat makiru kim tibha kim da wat kim da ai benia ba sengi nomor ba kim dan kata imat ka responsibility dari lembaga kecing syong ke meeting ke jungi ila dawaru banbu no ka pharmaceutical industry nang dapat enkru ban thung yaki pus haki subcenter PNC CNC te kumbagi dan mentah kin penkiu no iwi numbers te bat thung no shibun ki shushu ke drug inspector Malaki district bat kat hudu mentah dan tang kendaingut ki drug inspector ko ka jela jongi ki kat pagi district pede ngala don ko kan artili ki district te kalong ka bae ki bakin tray te nagling jongi nilio ka clear assurance bangin sa khat yang school meeting ngatrai mentar singim da ai bun than ke brief function nomor ba sokot yang ini sebuah meeting bangit skam bagatang meeting mendang ilai shonglang nadu ki kli jongka council bat hadu ki inspector jong hadu ki drug inspector bat ki perlo pharmacist ba insa khot ni ke meeting sian ka pengiwan ni kendu kolong bai lengba kecing kerdu kam kerdu jam ha ka bai de bat ki pharmacist ya kene kecing kerdu kam kerdu jam kapan long ini bangin shong keliti dengan mi syakmat dengan mi syakmat pada ngilap bah kibun kikam hendai kam function bah labang directly ke council jumka pharmacy council hanya apa kerja habut bajalan kerja kadang empat kata madu kerkendai sepak kendai puar hadu mentam renew atau nanti kamru ngilai keren mentan bah insan ya keren company alur kata bentah mana baca ada kan? Mana baca? Ada mentang yang dayu agak clear information. Apa yang berbahan dia kata? Yang kayak ke objektif juga ada council. Kini ke council ketika bampit lu dia ki ke background dengan pharmacist baru file. Nadu ke jingshna hadu nong sim yang udah wai bandi. Nadu usna bandi. Target ya bampit ya kata kajing long jingman ya udah wai baru nadu kin pa adu brought to my attention some of the issues that are very critical in the deployment or employment of these pharmacists into various jobs as per the IPH norm. I am in agreement with some of the matters that they brought to my notice. For example, of
off-the-shelf medication. Issuance of these, they have licenses to 2 types of medicine shops. What are the kind of medicine shops that are allowed to sell what kind of medication? Then they also brought to my attention the fact that the service rules of pharmacists remains pending. So these are all very critical issues which need the attention of the government. So I have therefore decided that we will have a consultation with all of these unemployed pharmacists who feel that government need to listen to some of the valuable suggestions that they're giving us. So I will form some sort of a committee which will be headed by Commissioner Secretary IAS Jorambida, who will look at all of these concerns and find out why is it that this employment of all these qualified people is not happening as per requirement. This is the first time that this matter has been brought to my attention, and I am willing to listen. I will meet them again on the 28th, where we will try to see what are the things that need to be done ASAP. So I am hopeful that all of these suggestions given by them, we need to be very strict on the kind of medicine sale in several medicine shops. I was not aware before this that there is a licensing of 2 different types of medicine shop. For example, the very fact, the easy availability of syringes for users. That is again, I now have been sensitized that this is actually not the way it should be. So these are all critical issues, and I have assured them that we will sit together, and following our sitting on the 29th of October, I will appraise the Honorable Chief Minister and see what needs to get done. Ka Directorate of Mineral Resources ka Sorka Jalla hakasni balang kalapenlong ya kajing ajing hikai halor kamat enhancing mineral exploration through NEMET. Haka State Convention Center, haka ba kiriu shampang keletai sani, haka biadai bat kakam, ban wat benya, bat kejingti ya ki marpok khandau ki badon haka jalla. Ya kini ku workshop la pledu Menteri Rang Bak Kejelau Conrad Kongkal Sangma, haka bau la plat pat baru ya State Geological and Mineral Map of Meghalaya on 1:1 million scale, bat ula plat pat baru ya Meghalaya Minerals Database. Kiriu shampang na nesak, NMET, na katanat coal ke GSI, katanat law ke SEAC, CMPDI bat MECL kilai kejing batai ke babnia bala penlong ya kene kejing elang da kejing temu ban pen stat eka kamwat bania bat ben kentiu kejing penmi ki marpok kendau ha kejela da ke bon ra alang ya bro ke badan bentah ka kam bat ban pensuk ke ban IT kejing terwa ban don kejing wat bania ke bapaka bah ban wengi kejing e ke mamat ke bedai bat ki kamwat bania. Ya kejing wat benia kejing don ke marpok kendo lalet ke surface exploration process kom ke mapping sampling bat kiwe bat kejing wat benia da ke bale ke drilling ukon rat kongkal sangma haba ajing kran ula kentu ya kejing don kam ban shimikilat klenti ki babyang ha ke bedai bat kerukom ti ke marpok kendo ke ban la ban penek pensa bat ban penduna kejing keta ke mariang bat kejing tau boper ula angkat badang wat bat ti benia ke marpok kendo na ke benta ban kentiu ya ki kam penroy ya ke jela bat gari kelongpat ke badan kam ban penti kena ban pendunai ke jengta ke mariang bat ke saudong saukun ula kedauru bah ke jingya cekmat jong ke teknologi kini gisngi ke bamenta ke jingwat ke marpok kendo ke lanang long ke bati kena bah ke basuk bat kat kum ke jing start science ula benrap ru bagarukam bat jaka jong jela kelong ke bakerpang bah bat ke belarung hak ke culture bat hak riti destor tenrai. That from the very beginning, I remember in 2018 in my first term, when I had taken over as Chief Minister, we had a very, very crucial problem in front of us in regards to the coal mining issues that we had, and how we had environmental issues, scientific mining issues. We had issues about land ownership and constitutional protection, and different aspects of mining that were related to in the coal sector. And obviously
during that time also, and I remain with the same stand even today, is that while we are exploring and the need to explore and mine the different resources for the overall development of our state and our country, we also need to ensure that with the use of technology and correct methods, we should ensure that we minimize the impact on the ecology, minimize the impact on the environment. I think that is very important to also remember. I know that there will always be a choice you'll have to make at a certain point or a certain, we have to draw the line somewhere in one way. But I think it's important that we as stakeholders cannot completely ignore that aspect, is what I'm saying. And it's important that sustainability and the future generation and how we mine should be part of this. And that's why NJT and others have played their role. And obviously we are working together with every stakeholder. We're working closely with the Mines Ministry, with the Coal Ministry, to ensure that that balance is maintained. And I think the most critical word today, which I would like to leave all of you with, is the word balance. Our land holding systems out here is our culture and is the entire traditional aspect of how land ownership is there. These aspects are something again which we do not wish to ignore and we should not ignore. And it is important that we respect the local people, we respect the landowners, we work with them together in a way that we build up the right consensus, we build up the right atmosphere where we're ensuring that we carry everybody along. I know it's easier said than done, but it is a challenge. But again, it is also in one way a balancing factor in how we move forward. And hence I think it's important to keep in mind that while we move forward in all of these aspects, keeping our our land holding and our traditional rights and our culture also in perspective is very, very important from our state point of view. Our land holdings, as I said, are very different compared to other parts of the state. To the extent you're aware that even state government, when we want to build up large projects for the state, we have to purchase land. We buy land, government buys land. I just bought 800 acres to put up the new knowledge city, where we'll be coming up with different academies and different kind of institutions and different kind of large-scale projects, whether it's a kind of an education hub or a sports hub, activity hub and tourism hub. So all of these aspects are being planned. But even for that project, Meghalaya government had to purchase the land. So that's the complexity, but that's also the beauty of our land holding system. It does keep the checks and balances in place. And while we move forward with our exploration and with all these aspects in mind, it would be important for us not to ignore these aspects. And having said that, it's not that everybody's going to say, no, you cannot do this. People would love to. People would like to move forward. Da kajing sokya, halor kajing sedang ki ba ban syapting, halor kajing yap ki brio na kajing pang rabies, ne kajing syak dat ksau, hakasi palai jong katayo, ka menteri katanat kokot kakya, kakong ampurin lingdo, kala pentim, bagi sorkar kala sedang ban ada wai tikai kiksau lamwir, bat kala penting kenaru bagi jaka sumar nado ke PHC, kindon lepaya, kadawai injection, ban ai na kabenta, kito kibasyak dat ksau. Habayakran bat kenong patai kubor ka Dr. Ampurin Lingdo ringkat bat kihe jong katanat kokot kakya kilapan pau bat kila shimkya hakai bayadai bat kejing kiu jong kejing yo e kejing pang rabies bat kila kentu ya kipat ba bakim dai ban kensting hendrai kidai ban lit shim dawai mardor haba kisyadat hakiksau kenang bakan embu pat ya kejing im jong ki ha kejing ma. Kila itu bakatanat municipal bat katanat veterinary kila sedang ya kejing ai dawai tika ya barok kiksau lamwir bantek lakam bakan emdon kejing sapriang jong kejing pang rabies. Kementeri kelapan pau ya kejing sokya halor kejing jur jong kita kejing ja kam tam ha West Khasi Hills bat West Janta Hills district.
Kalaya thuru bakila don arphonyongut kibrio kibala yam hakini ki arsnem kibala deb na ki jingpang rabies hakajala bat kumta kalong kabakong san ban pesu thu ikipat ba shapang ke jingpang rabies bat ke sarkar kala deb ban penwandore karukom trekam jongki bat kikel menskem bakan trekam no. Katbaka State Surveillance Officer ke Integrated Disease Surveillance Program IDSP kabadairu ka Nodal Officer for Rabies ka Dr. Valerie Lalu kalayatho banaki arphanyongut ki bayam na jingpang rabies khatwaingut kidai ke balaja hakasnem baladem bat khandriu hadu unailur mentakasnem bat mar hendriungut kilayap na jingpang rabies ha West Khasi Hills bat West Jaintia Hills. Kalaong bakhandai phonriu na kashispa jong jingyap na rabies kadai na jingsha dat kso hendai lada aidawai bat sumar mardo re jingmensaw la banyada na katai jingpang bat kalaong bak jingyap na jingpang rabies kadai tang namar jingbom yo jingtip kibabyang bat hagaju kapor jingbom kwa banle ye jingma na jingsha dat kso. Ka Dr. Lalu kala pentip ru bakatanat ka kot kakya kala trelang bat ka Shillong Municipal Board bat katanat Animal Husbandry and Veterinary ka municipal ka don ki brio ki balet kemi kiksau bat katanat veterinary ka penlong ya ka mass vaccination campaign hakaleng jong ka jalla. Probably lack of awareness and at the same time complacency. As sir had also mentioned, it was a bite due to a puppy. So usually we think that puppies are still sterile. They don't have any much diseases in them. We find them cute and harmless. But actually puppies, less than 2 months, they are not vaccinated. So these are at the stage where if there is any infection in them, they are most probably that they will infect another person who's bitten. Rabies has been is a notifiable disease since last year. Okay, but 2023 March. So before that, there was not much of a system of reporting and of documenting cases. But from 2023 onwards, we've had 2023 onwards. Yes. Deaths were around, I think, 9 deaths that 9 to 11 deaths that happened in last year, 2023. So that was high. I think it was 11, not to be mistaken, and that was for the whole calendar year. This time it's only in the month of till September. We haven't, it's not complete yet. So we still have actually 17, but the 17th case we have not completed our investigation yet. So officially it is 16 cases of death cases. What we've been municipal, in fact they have dog catchers, and one dog catcher who has been doing all this. They've been catching stray dogs, and the veterinary department has been conducting these mass vaccination campaigns all across the state. So even now it is happening across the state. Yesterday it happened in Southwest Khasi Hills and East Khasi Hills. So far, how many dogs have been vaccinated? So the report we have for this year itself, from East Khasi Hills alone, 600 stray dogs have been vaccinated. Awareness on rabies, we now realize, has become a big priority. And hence, before the situation deteriorates, we are already planning an approach. And this approach is what we hope will happen henceforth. So it is very tricky, because as correctly pointed out by one of your own scribes, there are also protectors of stray dogs. Until all concerned stakeholders come on the same platform, it is going to be next to impossible to handle this. We hope that after this Rabies Awareness Week, we will be able to strategically attend to this big problem. And it is also not true that we are waiting for deaths to increase. A rabies vaccination is a responsibility of a citizen. There is also a talk that rabies vaccination are not available, etc., etc., etc. Hence, now we are committing to the state that we will ensure that up to the PHC level, there should be rabies vaccination available
so that citizens can avail this facility to prevent that. We are hoping that this will happen soon, and we are curbing it, and we hope that we will be able to address it. Ban pensung thu ikipat ba halo ki jingdon kam ban aya ka dawai tika haba ki sadat ksau lamwir ban yada la ki jing im na ki jingma ha ka sri palai jong ka tayo ko office jong ka district veterinary office but ko office jong district medical and health officer Ribhoi district gilapen long ya ki jingra ki ya ka world rabies week has St Paul's High Secondary School Hanongpo. I pledge to join hands with others to help fight against rabies. I commit to work together and make a difference. I pledge to care my pets by treating them with kindness and respect. Ban petsopat ba halo kejing don kamban rat deng kong kejing pang rabies haka arpur terik unai luar arhajar arpusau ka district veterinary office bat ka office u district medical and health officer DMHO ke district Ribhoi kelas sedang kejing rake ke tayo World Rabies Week da ke program man ajing tip ba kejing syai lor kilat jing yada na kejing pang ya ka belapen long haka St Paul's High Secondary School Hanongpo. Ya kini katayo kerpang labuk na doka arpulai terik adoka arpu praterik unai luar bat kamat padeng jong kini kejeng rekhe kalong breaking the rabies boundaries ne ka bapen prai ki kenro jong kejeng pang rabies. Halor kania na kaliang Dr. F Nongdhar na ka district veterinary office bat Dr. Benjamin CH Momin medical officer na ka office DMHO kila keren halor kejing ma ke bisirkai na kejing pang rabies kabadai kejing pang ke basa priang na kejing syadat jeng ki beriau hakim rat ki ksau bat kibai bat kini kejing pang kala aban shimru wada kejing imberiau lada sumar ha kepor kebabiang kila pentip bro bahakari India kejing yap ki beriau na kejing pang rabies kala nang kio na kawai kepor syakawai pat kabala jatang namar kejing le bam sunyo jeng ki beriau kinong kren kilong shosho bakilat jing sumar na kani kejing pang kilong bahaba kino ki breu ki syadat ki merat ki daivan sat marmar da kasabon na kitu jaka bagi syadat bat balit pen irush ki doktor ki jaka sumar khnang banyo ki injection bat ban airu ya ki injection ki kino ki jingri kum ki sau ki miau bat ki be kila pentep bro bada ki jinge trailang bat ki patba ki bor ka tenat ka kot ka kya ki angnot ban la ban pendo ajat bat rat deng khong no ki kejing pang kat aga senam arhajar laipo. Rabies is a viral infected disease, or what I can say is a zoonotic disease, which can infect from dog to human through bites, maybe or through licking. Maybe if you have some bite in your body part, maybe in the leg or in the hand region, then if you try to give your hand licking by any rabid dogs or any dogs or any cat infected with rabies, then you might get the rabies. So what can you do with this? So I'll give some do and don'ts which you can do at home, or maybe your own dogs, or maybe your own pet. First and foremost, whenever you have a pet, always try to pet them in a good manner. Don't just throw, don't just kick. Also, when you have a dog or a cat, never try to play with them when they are eating, or when they are sleeping, or when they are with their babies. So, if you try to play with them, then they'll get an anger and they try to bite you. We don't know that they have rabies or not, but you have to look if your pets have rabies or not. You have to see them. You have to take them to this veterinary clinic. You have to monitor them for at least 10 days, because all over India, every 2 seconds, human being is being bitten by a rabid dog. And India alone, people die from rabies. 20,000 every year die from rabies. So the only prevention which I can say at this onset is through vaccination. So try to vaccinate your pets. Try to vaccinate your dogs and cats. We are giving free vaccine in a veterinary dispensary. You can come in any part of the dispensary here. We have so many dispensaries in Ribhoi district, but you can vaccinate your dog right from 3 months onwards. So after 1 month, you
these are the only prevention which we can eradicate this rabies. Hashwa banginya kami iki kubor badangsa inya phashwa shipor sekeni kicing penbena. Hai Nandira, masuk memba awat di Children Hospital, awat ciptawan di dokter kita. Nanti dawai tang sebenarnya ngala armet ya masuk tu ba ini kita dawai jadi dokter kita kita rekam ya. Tang sebenarnya yang ada don menu-menu di Papua bermacam dawai ini dokter kita ya sawan hanya Children Hospital di dokter Arvita IVF Arvita kawan cisin sebenarnya nak buat gawati habang ini peteng biang ye ke kubor ngin pinken mau biang shua ye ke mat bakongsan jong ke kubor mentah tayo menjur ke sarkar jala banti cakabiang ban penhe ya ke Shillong bat Baljak Airport. Ladai kurim jonga itu dihablet jail bat ngan Hershuki kum UMP ke Raja Sabha ong Dr. W.R. Kaluki. Ya kendo kinoyalam ke KSU ya ulat halor ke hinyau teliki mat badang sateng. Dap semam ke Shillong Airport da kinoyalam sing halang ban persya ya ke jingwan undong yalam ke seng Hindu. Syakam Sauspa proposan ngut kinong didrop hagini ke sansnem pentip USP ke East Khasi Hills District. Shen gejala kan sayuk no dekat Ling Sun ke bahe ong ubak senya halang dhat. Bat dawa giba kamai dekat tutup nak sarkar bat aino dak individual permit. Kum shibenta bat IMC mi ke samla puli bat dia ki katto kat ni ke balawan raknam bat buram ya ke constituency ha ke sesa jan jong ke tayo baladap ke National People's Party Jirang Block Committee kalapan ku buram ya ke samla ke balapas bha ha ke examine SSLC ha ke jalang ke balalong ha ke auditorium hall jong ke CTI Khat Armer. Ka NPP Jirang Block Committee lembaga jingkat kli UMLA ke Jirang Constituency ubasas tenis sotun kila beteng ban aimen siam bat pencelur ki samla puli jongkatan kamtam kitu ke balapas bha ha ke exmen SSLC da ke bapen ku buram ki nyu songut ki samla puli ha ke program ke belalong ha ke auditorium jongka CTI Khat Armer ha ke ni ke singi pen ku buram nalor ubasas tenis sotun laidon langru uba Victorani MDC ke Jirang Constituency u Deputy Commissioner ke District Ribhoi Abilash Baranwal ki principal jong ki school ki samla puli bat ki kibai napdeng ki belasya pen ku buram le itu kerpang ru e jingla banwan chakmat jong Krishna Koirala naka Little Star Higher Secondary School ubaliyo khandai puai point iwe hindriu na shispa karu Pimon Makri class 9 naka Mount Zion Academy ki belasya jet ban mi khmat e district Ribhoi ha ka prepana program ka balong ha Gujarat badi ujoni nongrum ubaliyo e takmak siara gejing kon e ka Muay Thai World Championships ka belalong Indonesia. Haba kerana kena kesini nak kalian kinong keren, kilapan pau kejing kemen bansaki bagatan jirang, lanang kia wa kalian kepuli putih, na kejing mi kisamla puli ke bapas bah kini kisnem ke belalet no, na ke bagi lakit bok kit ruyang ru kisamla puli bagi nang yai trish tom ban pernai ya kalawe jongki. Kilong show bagi jing nang jing start kalong ke bakordor tam bak kadeges pa ba, kabamla bantu show donuru. Mereka kejing minat bat karai ke bas kem jing ni kisamla bagin ang nuat ban le bha ki examen bapher bat kum joru ikitu ke bala le bha ha ke jingil akai bat ki liang. Those who have recently passed and those who have come out with flying colors, I would like to congratulate you, and especially the 17th position with the Shri Krishna Koirala and all the students who have come out with flying colors. My dear students, this is the beginning of your journey. You should make more and more efforts, study hard, work hard for a better future. The future is yours. If you yourself, you can put more efforts, and we have very high hope
from me as the local MLA, the principal, the headmaster, headmistress of your schools, the teachers, parents, who have always been your guidance. And remember, when you go for your higher studies, you should always remember that you have to put more efforts how to make your aim come true. Komshimenta jong ka jing rakhi ya ka swachhata hi seva bat ka jing dap shiposnem jong ka Swachh Bharat Mission ha ka sri palai jong ka tayo ko office jong u executive engineer PHE Maukarwat division kala play patba ya ka community sanitary complex ha ka shnong nong sinre ka bahab ha southwest Khasi Hills district. Kum kadak jong jing rakhi ya ka swachhata hi seva ba ka jing dap shiposnem jong Swachh Bharat Mission ka office jong executive engineer PHE Maukarwat Division kam Member Secretary District Swachh Bharat Mission hak arpundo trek nailuar arhajar arpusau lepat ba ya ka Community Sanitary Complex hak shinong nong senri ha Southwest Khasi Hills ka bakentup ka public toilet bat ka yeng ba ka jakalo mikitiar gi bampuot ya kani ka Community Sanitary Complex lepat ba do ADC jong ka Southwest Khasi Hills uba LT Tariang ublong Kongsan rengkat kejingan lang u executive engineer PHE Maukarwat Division uba kenong besau bat kibai-kibai hakni kesengi nagal yang ka office UEE ka PHE Maukarwat yoru bansa me work order shike khat sangut kinong shnong kanong sendiri ki bedai ki scheme machnapan khana ya ki balabai pisa da ka Swachh Bharat Mission na kaliang uba kenong besau haba ajingkran dengan kesengi ulitho banakaliang ka office kaliyo ban sedang badrakhe ya ka swachhata hi seva kabadai ke program jimle akut nyaru ka khatnyo terek u nailor arhajar opusau banasi oban pengkot pada ka arterek u risau arhajar opusau ulitho ru bahagane jeng rakhe ka office kaliyo ban pendong ya shibon ki program boper kum gejeng pengkot ki yogi hat ki office ki school badagi shnong kumjo ka office ge pendong ru ya ki program pensoto padba chapang gejeng akut ini project di Pelongkam mas kini tan gejungi bantuk seluruh diberi ya jengnya kut maka menemret petar pertukan loru ini menemret petar di plastik bantuk ada nanti ke shed angin ke dalam luka panghara public toilet baru kisnong kibayo kum gani mau tekan long gani kan nuksa mentakiwi kisnong bat ngi yang ni kamdai bawang baai public toilet tang senggang baik kita ini ru laporkan lang mentaki PWD kata kibri kepada ya ka jujuna ke depan dengan nombor ketintan yang saya jengkran hadian ngai kibri sini baru kau kiba dong involve hari ini kamtam ya kesnong ketau pada PWC kiba lale kini project pengilang kermen ke bapatam nang ni sekmat ngapa ni kesnong mengilang kermen ba kinang buat di project kiba compare kita mi hari ini ka kesnong ke jopi Komshimenta ban penklan bat penjana ya kerukom trekam ki asha akasri palai jong katayo ka DM and HO Maukarwat Southwest Khasi Hills District kalasam de ki Android tablet shaki asha bakin la ban a ka jing shakri ka babha ya ki pat ba jong ka district ka office of District Medical and Health Officer ka Maukarwat ha ka District Southwest Khasi Hills ha ka arpun ru trek unailor arjar arpusau Komisi benta berpensuk ke rukam terekam jenginong tere asha hagan kejuk ke bementa. Kalasa meki Android tablet jenginong tere asha jong ke Southwest Khasi Hills ya ke bela penlong ha ke mini secretariat ha Lat Lau Sang ha Southwest Khasi Hills. Hagan ke singi UMLA ke Maukarwat uba renekton leng dok tongkar ulalong kongsan rengkat ke jengidan lang Dr. WR Nari MCH Officer Maukarwat bat kibai-kibai. Kajing sam ya gini ki Android tablet jenginong tere asha kelalong kajing mentoy ke bakrau bat bensuk bat penstet syusyu ke rukum terekam jenginong tere asha na ke benta ban pentelun ki kam ki jam hakisnong ki thau manerap kinong pangkam tam ki ba armet bat ki kelung ban penpoy ki syagajaka sumar hal kini ke singi layo jengkran ru na kinong yalam jong ki asha ki bala penpau kajing snungu ya ke sorkar jela bagat nak ke kakya ki ba ai subhai gini tablet ki balong shisha kajing mentoy naga benta jongki. Idon kumbah nyew hajar, tak ko songut ki asya, hak state Meghalaya,
But we don't kumbalai spa lai pusan ngut ki facilitators ki ban ya trilang ki asya hakari ka state ke jongi. Ini baru tinyo ya ka tablet mark away koi ka tablet hakabal se repring ko bon ki jongi pindang ya perkhat kumno bat pentri kam kumno pendot kam ki tablet. Kalau engkau sisa bah hakapor ka padangwan men kong ka mobile. Watang ka mobile na ya kenyi ka mobile ka ya kini smartphone ki bamenta hakaba kita men ki bon ki ong ka mobile ka basu jelut ka mobile ka basu jelut ya kini smartphone ki bamenta ini ki touch screen ngakan mau hakaba warna kan mobile hakaba ngi baru-baru ngi ya mobile irki kiau jongai ong ba bandot apoi kata kapor ban mobile manga telaya baru Henry ko pala kalau tang hadin kato ka resnem ikiaw ri labat mobile on day tang bayi pat ko mobile ni labat ko mobile ko suye jelut ilabat lang kita ke mobile dak kini ki smartphone ni pingim ha ka juk ya ka bangi ya step atau kata-kata ban penbot ya ke ke baki beriu kile but kalau dei ko por ha ka bangi ngai ya ke di sha ban ko ban ai ke ko kalesen ha ki asya Bahkan dia kapori ni bagian sekolah tu, baik ke baki way, ya ke baki way, diberi kelale way kiri, ke bala kamsai. Lagi sekolah bakal orang persia yang mentar. Hendai tikna baik bagian salah ek takaju lasai, lain hadir di sini penuan. Namar kata kam dan jing mati kena kejing persia. Hakabat ditulak ya kata kejing persia. Gila kiyeng pisko persia. Watang bandel adhar idang meneng pek yutuai yang tu family kita pergi sistem di pang ngimdon amdon MHIS namar ngimdon adhar ngimle hadu bertakar don kata kaji persya kata resistance yo kini diberi jungi nasional bangle watang adhar bandon ke MHIS te kapabah kalau persuto iki ba ki babon ba kaji persya jong kini diberi jungi mentai hadin kita kijuk ke persak kiskoto pelan kila subakala untuk persak bakala wan putang kala kiro harap katlo kasi persak wan ke sendiri persak membeli perkam ke sendiri hato kita kijuk kibru ke persak mencua mentah kimla simla tidak berhak kila sim kala kalau mencua ki persak tidak berkata wan ke persak surok kidon ke persak surok nang kam long benda kesurok bahaya aksiden jaya ya bersau gitu kalau pesha kata ke Inggris sih aksiden lembar kita lebar ke banyak kamha habaladon kisrok kamha Henry ke jisha kalau ba lagi sto persha Henry kan poe be kapora ya kaba kata ke jin persha joki kin sasko tu oplen ngala shiba kala bikum persha baru setasnya dia berkata ya tu haba pilek ini ki longjin ibarat persha mentai kebun ke kata ke jin sto start hi kata kajis ko start hi ke masyarakat kata hak bakis ko persya ya ki bakasokar kawan ban introduce kawan ban hak dari banle batenteng kawan berpenik cing perkat sniu pun ban dak ka ong ke sarkar ka mentoi ayu haba kate cing penbuah lesi wan ka social welfare wan ka dian ka health department ban ong ban ai inject ban ong ban ai dawai ya ki khelu perkat banting ke bisnes itu ke sarkar kena kadon haka baka kawan penbor yang ki bempak manlek kawan penbor pada kan ai dari ko ki asya kena kaji klik jong hi jong ni baru bagi persuluh baka sarkar kam mentoi kam yo dong lada kan siap bisa na kita ki bayo jeng mentoi hato kam mentoi ayu lada ki siap bisa kalau bahai ban karai bal sedon bisnes tambah siap bisa andre haba kan siap bisa wan Saka ya perkat pada berong makam mentoi ayu teh kene tengkal suwan be kaja bing jungi bro. Bat perkat sneu be bat perkat negatif be. Ya ki baro khat ki badan kene kate bat perkat be bakan nong negatif. Bat perkat sneu be. Te paralok baro da kitu ki khubor ngila poi shaka bakot jong tu khubor jong imenta kata yo ngin se syam yang bat pi la syam ta yo khublai shibon.